Živijo, danes bo spet en čist poseben vlog in sicer gremo na Kranjsko Reber pa Kašno planino iz sosedovim kosmatincem Kajem. Kajevi gospodarji so na morju, na dopustu, pa še z Reksijem sta bestiča, tako da bo prav fleten. Kjera gužva. Evo, mi gremo zdaj v smer Črnivca. Se vidimo tam. Čau! Takoj od parkirišča vidimo prvo tablo, zavijamo na lepo uhojeno pot in se jo praktično držimo skozi do Kranjske Reber. Pot se ves čas zmerno vzpenja, vsake toliko časa pa pridemo do gozdne ceste, ki jo pa samo prečkamo in gremo naprej po markirani poti. Ko pa spet pridemo v gozd, se pa držimo gozdne vlake, ki je tudi čisto lepo markirana. Ko pa pridemo do Pastirske ograje, pa pomeni, da smo že prispeli na Kranjsko Reber. Tukaj na Kranjski Rebri je borovnic res na pretek. Za vrh Kašne planine se moramo pa na koncu čist majčkeno še uspeti do telih skal. You know just what I feel. Please tell me your love is real. You make me smile when I think of you. If I am down or when I am blue, I can't get enough. You make me happy, I feel so fine. Oh, how I wish that you were mine. I can't get enough. Prispeli smo na vrh Kašne planine. Ful je lepo, ful lepi razgledi. Super, mi smo se napili, najedli, naigrali, razgledali, preoblekli, zdaj pa drone time. Vedem, da je dosti ostalo še energije za fnce. A ne, Reks, pa kajč. Ko se spuščamo proti Kašni planini, imamo ves čas pred sabo ful lep razgled na Lepenatko pa veliki Rogatec. Tako, pridi. Ko pridemo mimo koče na Kašni planini, na drugem desnem ovinku zavijemo ostro levo
in se ves čas držimo gozdne ceste na, se pravi, severni strani Kranjske Rebri. Tukaj imamo pa ves čas poti nazaj, ful lep razgled na Kamniško-Savinjske Alpe in Velika planina tik pred nami. Kakšne dobre pol urce pa rabimo, da pridemo na isto pot, po kateri smo prišli iz Črnevca. Me prav zanima, zakaj se mu reče plešivc. A zato, ker je plešast, ali zato, ker rataš plešast, pol, če greš čez. Fak. Če hočemo najti to pot, se moramo pa v gozdu držati malo desne. Ni pa markirana in zelo težko razložim, kje se zavije. Predlagam, da si naložite kakšno aplikacijo. Prispeli smo na vrh plešivca, tle je prav lepo. Ni pa niti plešast, niti ne povzroča pleše, tako da so bili moji strahovi čisto odveč. Predlagam, da se držite gozdne ceste, ker nas je aplikacija peljala po enih brezpotih in se zdaj tle po grmovju prebijamo, ampak mislim, da nam bo ratal prijeti, da ne bo treba obrniti. Tudi dokler ni rubit, je še v redu. Mi smo nazaj na markirani poti. Tale izlet je bil pa kar mal pester. Do not eat this at home. Tako, kot ponavadi smo se imeli ful lepo, bila je pa naša pot dolga dobrih 12 km, pa slabih 500 višincev.